twongeremo ikaze bamaze gukanda subscribe kuri YouTube channel icaho sport update news saa sita nimugoroba mu cyumweru mu kwezi forever and ever. Garutse ngo tuganire ku makuru yarayavuzwe yarayabaye ngo bari update mbibutsa ko hari imikino irimo kuba muri ibi bihe igikombe cy'isi cy'amaklebe kirimo bageze muri journée cyangwa se ku mukino wa gatatu. Hari imikino rero yarayibaye mu ijoro ryakeye, hari amakipe yabaye yakinnye Man City yakinnye, Real Madrid yakinnye, Juventus yakinnye, amakipe yose yatsinze. Man City yatsinze ibitego 6. Real Madrid yatsinze ibitego 3. Reka nze mbarebere neza uko byari byifashe, hanyuma duhita tunyuramo mu makuru ari kuvugwa ndetse no muri transfer nibiba biri ngombwa.